Nataka utambue kwamba yapo mambo mema ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya maisha yako, lakini hayo mema hayawezi kuja pasipo kuwa na amani, kama vile Ayubu alivyosema kwenye kile kitabu cha Ayubu Ayubu sura 22 mstari wa 21. Anasema kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mema atakavyokujilia. Ayubu baada ya kupitia mateso, baada ya kupitia huzuni, baada ya kupitia maumivu makali kwenye mwili wake, lakini pia kupotelewa na mali zake na familia yake, Ayubu anajitia moyo mwenyewe, anajifariji mwenyewe. Anasema kwamba kuwajua wanadamu hakunifanyi kuwa na amani, kwa sababu hata wale ambao niliowategemea kwamba wangeweza kunipatia amani wamenipa huzuni, wamenipa huzuni. Kwa Ayubu, kwa sababu alimjua Mungu, kwa sababu alimtambua Mungu, alitambua ukuu wa Mungu juu ya maisha yake, alitambua kwamba Mungu hafanani na mwanadamu aina yoyote. Ayubu akasema mjue sana Mungu, anawaambia moyo wake, mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mema yatakavyo kujilia. Na ni kweli kabisa, ndugu yangu, hakuna mema ambayo yanakuja pasipo kuwa na amani. Hata kazi, kuna watu tunashuhudia kwamba wanaomba kazi mahali fulani, au wanataka kufanya biashara mahali fulani, lakini amani ya moyo haipo. Na kama amani ya moyo haipo, anajikuta ile kazi anaichukia. Kazi yamkini amefanya muda mrefu, ameombea muda mrefu, lakini anajikuta ile kazi anaichukia. Anajikuta anafanya biashara, lakini hiyo biashara anaichukia. Kwa nini anaichukia? Ni kwa sababu bado hajawa na amani ndani ya moyo wake. Amani ndio mwamuzi wa haki. Mtu akikosa amani, maisha yake yanakuwa ndivyo sivyo. Mtu akikosa amani, hali ya maisha yake inakuwa ni mbaya. Anakuwa ni mtu wa kuhangaika huku na kule. Mtu kukosa amani anakuwa hana matumaini. Ni mtu ambaye anakata tamaa juu ya maisha yake. Ni mtu ambaye anatamani hata kufa wakati mwingine. Na wewe ni shahidi wa maisha yako au moyo wako. Inafika hatua unatamani hata kufa kwa sababu hauna amani. Hauna amani juu ya mke uliye naye. Hauna amani juu ya mchumba uliye naye. Hauna amani juu ya kazi uliyokuwa nayo. Hauna amani juu ya biashara uliyokuwa nayo. Hauna amani juu ya familia uliyokuwa nayo. Maana kila wakati wanakuzungumzia vibaya. Wakati mwingine wanakuweka vikao ambavyo havina maana. Lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo, mema yanakuja au yanakujilia kwa kumjua sana Mungu na kuwa na amani. Maana unapomjua Mungu, Mungu cha kwanza anachokiachilia ni amani ya moyo. Hata kama utakula ugali maharage, hata kama utakula ugali mchicha, hata kama utakula ugali matembele tena bila viungo, Mungu akiachilia amani, na kwa nataka nikwambie kwamba mafanikio lazima yatokee. Lazima yatokee. Hata kama unatembea kwa miguu wakati mwingine, hauna usafiri wa aina yoyote, na watu wanakucheka, watu wanakunenea mabaya, nataka nikwambie kabisa, ukimjua Mungu, Mungu ataachilia amani. Pamoja na kutembea kwa miguu, pamoja na kula matembele, pamoja na kulala kwenye nyumba ambayo haieleweki, Mungu ataachilia amani. Kwa mjue sana Mungu ili uwe na amani, ili mema yapate kujilia katika maisha yako. Mema yapate kujilia katika moyo wako. Mema yapate kujilia katika masomo yako. Hilo ndio neno langu la leo kwa ajili ya kukutia moyo ndugu yangu popote pale ulipo. Najua kabisa kuna changamoto nyingi ambazo tunazipitia, lakini tukaze kumjua sana Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi, anasema kwa kuwa amekaza kunipenda, nami nitamuokoa na kumweka mahali palipo juu. Kwa lugha nyingine, mahali ambapo penye nafasi. Mungu, ukikaza kumpenda Mungu, ukikaza kumjua Mungu, Mungu anakuokoa. Mungu anakuokoa kwenye ile hali ya kutokuwa na amani. Mungu anakuokoa kwenye ile hali ya kutokuwa na furaha. Mungu anakuokoa katika hali ile ambayo ya kutokuwa na matumaini. Kwa hiyo kikaza kumjua Mungu, kikaza kumpenda Mungu, uwe na uhakika kwamba Mungu atakuokoa na atakuweka mahali palipo juu ambapo watu wengine hawajategemea. Kwa hiyo mazingira yote ambayo unayapitia, wewe ndugu yangu, nataka nikutie moyo kwamba endelea kukaza kumpenda Mungu. Endelea kukaza kumjua Mungu. Hayo mema ni lazima yaje tu. Hajalishi yatachelewa, hajalishi yatawahi, lakini ahadi za Mungu ni za kweli. Tena Mungu akisema ndio, hakuna asemaye hapana. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Mungu akutetee wakati huu, majira haya, akutie nguvu na akushike mkono
aendelee kukupigania ili uendelee kuwa na amani katika maisha yako.